umugisha. Mungu awabariki. Tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushima Imana yagiye kutwemera guterana. Kishukuru Mungu mwenye kuturuhusu tukusanyike tena. Duteranye kubwo kumva ijambo ry'Imana. Tunakusanyika kwa ajili ya kulisikia neno la Mungu. Kandi iyo tuvuga ijambo ry'Imana, Na tunaposema neno la Mungu, ni ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya. neno la Mungu lenye kuandikwa ndani ya Biblia. Kuko Bibiliya avuga ngo isi n'ijuru bizashira, Kwa Biblia inasema mbingu na nchi ariko vitatoweka, amagambo yanjye ntazashira. lakini maneno yangu haitaisha kamwe. Niyo mpamvu icyo tugirira icyizere Ndio sababu kenye tunatumainia ni ijambo gusa ryanditswe muri Bibiliya. ni neno tu lenye kuandikwa ndani ya Biblia, Kuko haranditswe ngo kwa maana inaandikwa umuntu wese ni umunyabinyoma, kila mtu aonekane kama mwenye uongo, ariko Imana yo niyo munyakuri. lakini Mungu yeye ndio mwenye kweli. Kandi biranditswe ngo Na inaandikwa tena, mu magambo yawe ugaragare ko ukiranuka. katika maneno yako onekane kama uko Ibyo wake. byose ni ibyanditswe muri Bibiliya. Ile yote ni maandiko ya ndani ya Biblia, Niyo mpamvu nta bitekerezo byiza dufite na ndio sababu hatuna mawazo mazuri keretse iyo dufite ijambo ry'Imana muri twebwe. isipokuwa kama tuna neno la Mungu ndani yetu. Reka dusenge. Acha tuombe basi. Uwiteka Imana nzima, Bwana Mungu uliye hai, Uwiteka Mwami Imana yera, Bwana Mungu uliye mtakatifu, tugushimye muri iki gitondo tunakushukuru asubuhi ya leo kubera ko waturinze, sababu umetulinda. ukaba uduhaye kongera kubona Uwiteka Mwami umunsi. Unatupatia Bwana Mungu kupata tena siku. Izuba ryarashe twaribonye, Jua imewaka tuliona, ndetse n'ibyaremwe byose byaguhimbaje mu na gitondo. maumbile yote yalikusujudu asubuhi, Natwe tubashije kuzamura amajwi, nasi tunapasa mu sauti. izina ryawe rihabwe ishimwe n'icyubahiro. Jina lako lipewe sifa na Turagusaba shukrani. mu kanya gato tumara twumva ijambo ryawe. Tunakuomba muda mfupi tutakapomaliza Ubashe kusikia neno lako, Mwami kuduhereza umwuka wawe mwiza. uweze kutupatia roho wako nzuri. Umwuka wawe iteka ryose wari mwiza. Roho wako kila mara anakuwaka iko Satani mzuri. niwe ugira umwuka mubi, Shetani ndio anakuwaka na roho ariko mbaya, wowe umwuka wawe ni mwiza. lakini wewe roho wako ni mzuri, Na niwe wahaye Abisiraheli, na enjoy yenye ulipatia kwa Waisraeli, urabayobora kuva ukawaongoza mu Egiputa kugera mu gihugu cy'isezerano. toka Misri mpaka katika nchi ya Nawe ahadi. natwe dufashe muri byose, Basi nasi tusaidie ni ndani mu ya izina rya Yesu Kristo musabye kandi nshima. ni ndani ya jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Nibyo Ndiyo, Imana yahaye Isiraheli umwuka wayo mwiza, Mungu alipatia Waisraeli roho wake mwema. kuko Imana ikitanga cyose aba ari cyiza, Kenye Mungu anapana chote ni chema, kandi n'imyambaro yabo kuko ni Imana yari barinze, na mavazi yao kwa kuwa ni Mungu alikuwa anawalinda, ntabwo yigeze isaza. haikuweza kuzeeka. Imyaka 40 bari mu butayu, Miaka 40 wakiwa jangwani, ntabwo imyenda yigeze basaziraho. mavazi haikuwahi Ngo Imana kuwazeekea. ni special. Mungu wetu ni Mungu siyo wa kawaida. Imana ntabwo isanzwe, Mungu haiko wa kawaida, n'abana bayo ni abantu badasanzwe, na watoto wake ni wasio wa kawaida, n'imirimo yayo ntabwo isanzwe, na matendo yake si ya kawaida, n'imyambarire abana bayo ntabwo isanzwe. na mavazi anawapatia watoto wake haiko ya Kubera ko kawaida, Bibiliya itubwira ko imyambaro Abisiraheli bari bafite kwa sababu Biblia inatuambia mavazi wa Israeli walikuwa nayo ntabwo yigeze isazira mu butayu. haikuwahi kuzeekea jangwani. Ibyo biradushimisha cyane. Ile inatufurahisha sana, Natwe nibwo twagera mu butayu, nasi ingawa tufike jangwani, imyambaro Imana yaduhaye ntabwo igomba gusaza. mavazi Mungu anatupatia haiwezi kuzeeka. Imyambaro ndi kuvuga Mavazi niko nasema ntabwo ari amakoti tugura mu isoko, haiko makostimi yenye tunanunua msoko, si inkweto tugura mu isoko, haiko viatu vya msoko, oya, hapana. ahubwo ni imirimo myiza yabera. Ni matendo mema ya watakatifu, Kuko Abisiraheli ntabwo inkweto zigeze zisaza, kwa kuwa Waisraeli viatu havikuwahi n'imyambaro yabo kuzeeka yigeze isaza, na mavazi yao haikuzeeka. kandi imyambaro igereranya imirimo myiza yabera. Na mavazi inamaanisha matendo mema ya Ntabwo watakatifu. imirimo Imana itanga isazira mu butayu, Matendo Mungu anapana haizeekee cyangwa se mjangwa ngo isazishwe n'ubutayu. wala izeekeshwe na jangwa. Ntabwo imirimo Imana itanga isazishwa n'ibigeragezo, Matendo Mungu anapana haizeekeshwe na majaribu, oya, ntisazishwa n'ibibazo, haizeekeshwe na mashida, ntisazishwa n'uburwayi. haizeekeshwe na magonjwa. Imirimo myiza Imana yaduhaye igumaho. Matendo mema Mungu aliyotupatia inadumu. Aho niho birivuga ngo icyo Imana cyose kiraramba. Hapo njo Biblia inasema
kilicho cha Mungu chote kinadumu, hanyuma n'inkweto zabo ntizabasaziyeho, na viatu vyao havikuzeeka. kandi iyo dusomye mu Efeso 6 Na tunaposoma wa Efeso sura ya 6, aho muzasoma mwitonze, mtapasoma polepole. Imyambaro, Mavazi, inkweto, viatu. inkweto zigereranya ubutumwa bwiza. Viatu inamaanisha ujumbe. Kuna Efeso 6 Ni wa Efeso sura ya 6. ngo n'ubutumwa bwiza ntabwo busaza, buhora ari bwabo. Habari njema haizeeke, inadumu kuwa ile ile. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, Tunaposema habari muri njema, Matayo, iko ndani ya Mathayo, muri Marko, ndani ya Marko, muri Yohana, ndani ya Yohana, muri no muri Luka, iko ndani ya Luka. dusanga ubutumwa bwiza. Pale ndio tunakuta habari njema Bukaza inakuja. nanone bukagera kuri Paulo, Inamfikia Paulo, nawe yabwirije ubutumwa bwiza. naye alihubiri habari njema. Hakaza Petero, Kunakuja Petro, hakaza Yohana, kunakuja Yohana, hakaza Yuda. kunakuja Yuda. Abo bose babwirije ubutumwa bwiza. Wale wote walihubiri habari njema. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza natwe nibwo tubwiriza. Ndio maana habari njema nasi ndio ubutumwa tunahubiri. bwiza budasaza, Ni habari njema isiyozeeka, bugereranya inkweto inayolinganisha Imana viatu. yarinze mu gihe Israeli yavaga mu Egiputa. Mungu alilinda Waisraeli wakati Ntabwo wa Misri, byigeze bisaza. havikuwahi kuzeeka. Natwe turi mu rugendo, Nasi tuko safarini, tuzagera mu ijuru. tutafika mbinguni. Ku bana b'Imana batangiye urugendo Kwa watoto wa Mungu walioanza muri iyi si safari rw'ubutayu, ya hapa kudunia kama jangwa, tuzagera mu ijuru. tutafika mbinguni. Ubutumwa bwiza butigeze ntibuzigera busaza. Habari njema haitawahi kuzeeka, Imirimo Imana yaduhaye ngo tuyigenderemo na matendo Mungu aliyotupatia tuyatembelee, ntizigera isaza. nayo hayatawahi kuzeeka. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atuwezeshe hayo katika jina la Yesu. Isezerano muri Yesaya 40 Maana ahadi ndani ya Isaya 40, iravuga ngo Imana niyo iha intege abarambirwa. Mungu, Biblia inasema Mungu ndiye mwenye kupatia nguvu wanaochoka, utishoboye imwongerera imbaraga, na mwenye ajiwezesha na muongezea nguvu. iyo uzi ko wishoboye, Kama unajua wewe unajiweza, Imana irakureka. Mungu anakuacha. Ariko iyo utishoboye, Lakini kama hujiwezi, yanze ko hari isezerano, sharti kuna ahadi, Imana ikongerera imbaraga. ni kusema Mungu anakuongezea nguvu. Iyo wisunze Uwiteka, Unapomtegemea Bwana, uzagenda ntuzarambirwa, utaenda na hautachoka, uzagenda ntuzaruha. utaenda na hautakuzimia. Some Bibiliya zanyu muri Yesaya 40, Tasoma Biblia zenu ndani ya Isaya 40, imirongo 10 yanyu. Israeli 10 za mwisho. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka tuganire ku jambo twatangiye ubushize, Tutazungumzia juu ya neno lenye tulianza siku iliyopita, twageraho turicumbikira uyu munsi. ili tupate mahali pa kukomeshea. Some mu Batesalonike, Tutasoma wa Tesalonika. niho twari turi gusoma ubushize. Jokwe tulikuwa nasoma siku iliyopita Abatesalonike wa Tesalonika, ba kabiri, waraka wa pili wa Tesalonike, igice cya kabiri, sura ya 2 umurongo wa 5 na mstari wa 5 tugeze ku murongo wa 15. hadi ya 15. Udusomera na adusomere. Mwenye atatusomea atasoma. Abatesalonike ba kabiri, Waraka wa pili ya Watesalonike, igice cya kabiri, sura ya 2 umurongo wa 5 na mstari wa 5 tugeze ku murongo wa 15. hadi 15. Mwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, uko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo
abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana batoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ibyo yabahamagarije ubutumwa bahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari zo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Amen. Amen. Imana yongere imigisha ku ijambo ryayo. Amina. Mungu aongezee baraka juu ya neno lake. Ijambo twari turimo kuganira, Neno lenye tulikuwa nazungumzia ni ijambo rivuga ngo ni lenye kusema urukundo rw'ukuri. upendo wa kweli. Hano mu Batesalonike, Hapa ndani ya mu Wathesalonike Kinyarwanda aravuze ngo inasema Imana izohereza ubushukanyi bukomeye Mungu atatuma ushawishi kubwa ku bantu bose juu ya watu wote batemeye ukuri, batakunze ukuri, ambao hawakupenda kweli, abantu bose batagize urukundo rw'ukuri, watu wote wenye hawakuwa na upendo wa kweli. kuko batakunze ukuri. Ku murongo wa 10 bavuga ngo, Sheria 10 inasema, hano tuhere ku murongo wa 11 nako, wala tuanzie 11, ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Imana bamugisha. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waoamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Ego hano muri Biblia y'Igifaransa, Ndani ya Biblia ya Kifaransa yayo hano haravuga ngo, inasema ku murongo wa 10 ngo, c'est avec toute séduction de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Haravuga ngo uwo mubi ule mwovu azazana ibishukanyo byinshi bitari byo, ataleta upotevu mingi ambayo si ya kweli. toute séduction, Ubushukanyi bwose, inzira zose z'ubushukanyi, njia zote za ushawishi Satani azazikoresha Shetani atazitumia muri wa wundi utemeye ukuri, kwa ule mwenye haukubali kweli, wa wundi utarakiriye ukuri, utarakiriye urukundo rw'ukuri, ule mwenye hakupokea upendo wa kweli. L'amour de la vérité, cyangwa se urukundo rwo gukunda ukuri, Ni kusema upendo wa kupenda kuko twabivuze gushize, nacyo ni ikintu cyakirwa. Siku iliyopita ni jambo la kupokelewa, ni ikintu cyakirwa, ni kitu mtu anapokea. Imana irakipropose kakiguha, Mungu anakiandaa iyo nakikupatia, cyanze irakukorera. katala anakuacha Mbese uba ufite ibyago uko na iyo damu. utakiriye uko kuri, Kama ukupokea ile kweli, ibyago byo kwemera imyuka mibi yose, unakuwa na taabu ya kupokea roho mchafu zote. kuko twabivuze, Kama vile tulisema, iyo udakunda ukuri, iyo utakiriye ukuri, kama upendi kweli na uipokee, kandi uko kuri twavuze ko ni ijambo ry'Imana, na ile kweli tulisema ni neno la Mungu, urwo rukundo rw'ukuri ni ijambo ry'Imana. ile upendo wa kweli ni neno la Mungu. Ntabwo urukundo rw'ukuri ari kuvuga ngo uramukobwa ngakunda uramukunda uramuhungu mu by'ukuri. Upendo wa kweli si kusema ule msichana anapenda ule kijana, upendo wa kweli. Ntabwo ari urukundo tuvuga rw'abahungu n'abakobwa. Haiko ndio upendo tunasema ya wabinti na wavijana. Ntabwo ari kuvugisha ukuri. Haiko kusemesha kweli. Mu bindi bintu. Mambo mengine. Kwa hiyo n'abantu abantu b'abanyakuri. Kuna kwaka na watu wenye wanasemesha kweli. Ariko bagera ku ijambo ry'Imana bakaryanga. Ku vitu vingine lakini bakifika ku neno la Mungu wanakataa. Ijambo twavuze na njoo neno tulisema yo gukunda ukuri, ya kupenda kweli. Urukundo rw'ukuri ni urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana. Upendo wa kweli ni upendo wa kupenda neno la Mungu. Iyo udakunda ijambo ry'Imana, kama upende neno la Mungu, wababura umunyakuri gute, ntabwo uri umunyakuri. Hata waseme uko mtu wa kweli namna gani, hauna upendo. Aho Biblia yavuga ngo, ila Biblia inasema nubwo wahishurirwa ibyahishuwe, ingawa utafunuliwa yaliyo, nubwo wahishurirwa ibihishwe,
ingawa ufunuliwe yaliyofichwa, ariko udafite uru rukundo lakini kama hauna hii upendo, ntacyo uri cyo imbere y'Imana. hauko kitu mbele ya Mungu. Nubwo wavuga indimi igihumbi, Hata useme lugha ukavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, za watu na za wamalaika, ukerekwa, unapata maono, ariko ntiwemere gukosorwa n'ijambo ry'Imana lakini hautapenda kusahihishwa na neno la ryanditse muri Bibiliya, lenye kuandikwa ndani ya Biblia, ntacyo uba uri cyo. hauko kitu. Niyo mpamvu Na ndiyo maana umukozi w'Imana mtumishi wa Mungu w'iki gisekuruza, wa kizazi hiki, umuhanuzi w'iki gisekuruza, nabii wa kizazi hiki, aravuga ngo anasema ikizakubwira umuntu ufite umwuka w'Imana takacho kutambulisha mtu ni wawe undi wemera gukosorwa n'ijambo ry'Imana. mwenye nakubali kusahihishwa na neno la Mungu. Paulo yari afite umwuka w'Imana, Paulo alikuwa na roho wa Mungu, Petero yari afite umwuka w'Imana. Petro alikuwa na roho wa Mungu. Igihe Yesu yamukosoye yaremeye, Wakati Yesu alimsahihisha alikubali, kuko yari afite umwuka w'Imana. kwa maana alikuwa na roho wa Ufite Mungu. umwuka w'Imana ikimuranga mu gukosorwa n'ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Mwenye kuwa na roho wa Mungu kinachomtambulisha ni kusahihishwa na neno lenye Ijambo kupatikana ry'Imana ndani ya ni ryo kuri. kwa kuwa neno la Mungu ndilo kweli. None udafite urwo rukundo rw'ukuri, Sasa kama hauna ile upendo wa kweli, ukagendera ku byo weretswe, unatembelea juu ya maono, ukagendera ku byo warose, unatembelea juu ya ndoto, ijambo ry'Imana ukarishyira iruhande, neno la Mungu unaweka pembeni, uba uyoborwa n'Imana kandi uyoborwa n'amayerekwa, unasema unaongozwa na Mungu ila unaongozwa na maono na ijambo maono. ry'Imana iyo urishyize iruhande, Neno la Mungu iliweka icyo pembeni, gihe Imana irakureka ile saa Mungu anakuacha, ukakira imyuka mibi iyobya. unapokea roho mchafu za kushawishi. Imana ibahumishe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Niyo Yesu. mpamvu nerekanye ko kuri iyi si Njoo maana alionyesha hapa kudunia hariho ibice bibiri by'abantu, kuna sehemu mbili, aina mbili za wanadamu, cyangwa se hariho amatsinda abiri y'abantu. au kuna sehemu mbili za Hariho itsinda ryakiriye urukundo rwo kwizera ukuri. kuna kundi lililojaliwa kupokea neno la kweli. Abo bose babatijwe mu mwuka umwe Wale wote walibatiziwa katika roho moja kugira ngo bagire umubiri umwe, ili wafanye mwili mmoja, bagire itsinda rimwe, bagire umukumbi umwe. fanye sehemu moja na kundi Abo moja. bantu bafite kwizera kumwe, Wale watu wana imani moja, bafite umubatizo umwe, wako na ubatizo bafite moja, ibyiringiro bimwe, wako na matumaini moja, bafite umwuka umwe, wako na roho moja, bari no mu itorero rimwe, na wako katika kanisa moja, rya rindi ritagaragara ry'umubiri wa Yesu Kristo. ile lisiloonekana la ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Niko bameze, Njo vile wako interuro umwe avuze n'indi niyavuga. nukta moja nasema ndio Mwese mu mwingine yandi anasema. magambo, Je, icyo hivi kwa maneno Petero mengine avuze, kenye Petro anasema, uko nawe ari muri iryo torero ritagaragara, kwa maana naye iko katika ile icyo kanisa Paulo lisiloonekana. avuze, Kenye Paulo uko anasema, nawe ari muri iryo torero ritagaragara, kwa maana naye iko katika ile kanisa nawe uri lisiloonekana. hano kuri iyi si uyu munsi wa none, Na wewe kama uko kudunia siku ya leo, niba nawe warabatije umubatizo umwe nabo, na wewe kama ulibatizwa ubatizo moja nawe na ni kuvuga na wewe njo vile unasema. icyo Paulo avuze ntabwo kirwanya. Kenye Paulo anasema Paulo hautakipinga, avuga ati ngo niba hari mugira ngo afite umwuka wa Kristo, kwa kuwa Paulo anasema kama kuna mwenye anajizani kwamba iko na roho, amenye ko nanjye mufite. ajue kwamba nami niko nayo. Ntabwo rero twagira imyuka ibiri Hatuwezi kuwa na roho itandukanyije, mbili tofauti itandukanyije imitekerereze imwe n'inyigisho zimwe. yenye kuwa na mawazo tofauti na mafundisho tofauti. Oya, niba twarabatijwe mu mwuka umwe, Kama tulibatizwa na roho moja, twese tuzagira umwuka umwe, sote tutakuwa na roho moja, tuzavuga kumwe, tutasema lugha moja, tuzibwira kumwe, tutafikiri tuzarwanira ibintu bimwe, tutaongea maneno mamoja, kuko duhuje umwuka. kwa maana tunakutanisha roho. Kuko umwuka wera ntabwo yayobora umuntu kujya iburasirazuba. Kwa kuwa Roho Mtakatifu hawezi kuongoza mtu kwenda mashariki. Reka mbahereze urugero. Acha niwape mfano. Niba ari umwuka wera, Kama ni Roho Mtakatifu, ntabwo yavuga ngo hata sema tubatizwe twinitswe mu mazi menshi, tubatiziwe tukizamishwa ndani ya maji ariko mengi. umwuka wera yongera avuga ati Roho Mtakatifu aseme tena, oya, hapana, ahubwo ni uguca mu muriro, ila ni kupita ndani ya moto, cyangwa se ni ukubatizwa mu bundi buryo. wala kubatizwa kwa namna nyingine. Oya, Bibiliya Gatolika, Hapana. Bibiliya y'Abagatolika Hii Biblia takatifu ya Wakatoliki irabidusobanurira neza. inavituelezea mzuri. Abakristo bo ku ikubitiro Wakristo wa kumwanzo babatizwaga binitswe walikuwa na batizo wakizamishwa kandi mu kwa mazi maji, menshi, tena ndani ya maji mengi, kandi bakavuga ko babatizwijwe mu izina rya Yesu Kristo. tena wakitaja jina, wakasema kama wanabatizwa mu jina la Ibyo Yesu. wabisoma mu gitabo Ile unaweza isoma ndani ya kitabu cy'Abagatolika, Bibiliya Ntagatifu, ya Wakatoliki, Biblia takatifu, Waroma igice cya 6, Warumi sura ya 6
umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. aya ya kwanza hadi ya tatu. Ibisobanuro biri hepfo Maelezo yenye byerekana uko abakristo ba mbere babatizwaga. inaonyesha namna gani Wakristo wa kwanza walikuwa wanabatizwa. Imana umugisha abandi si Bibiliya. Mungu abariki wenye waliandika hii Ko Biblia. berekanye umucyo urushijeho kuba mwiza. Maana walionyesha nuru zaidi kuwa nzuri. Amen. Amen. Niyo mpamvu hari mu Bakorinto rero 13 Na ndio maana sasa Wakorintho 13 Paulo nawe yerekanaga akamaro k'urukundo. Paulo alionyesha mafaa ya upendo. Aravuga ati Akasema urukundo rurusha byose kuba ingenzi. upendo inazidisha yote kuwa ya muhimu. Urukundo rurusha byose kuba ingenzi. Upendo inazidisha yote kuwa ya muhimu. Yerekanye guhanura, Alionyesha kutabiri, yerekana kuvuga indimi, akasema juu ya kusema kwa lugha, yerekana kugenzura indimi, akaonyesha kupambanua lugha, yerekana gukiza indwara, akaonyesha kuponyesha magonjwa, yerekana gukiza indwara. akaonyesha kuponya Ariko magonjwa. nyuma yaho Lakini baada ya hapo aravuga ati noneho akasema sasa reka mbere ikintu kirusha byose kuba ingenzi. acha niwaonyeshe kikuu kuliko vingine. Hari mu Bakorinto Hapa ndani ya Wakorintho ba mbere 13 wa kwanza sura ya 13 aravuga ati reka mbere ikintu kirusha byose kuba ingenzi. akasema nitawaonyesha kitu kia zaidi kuliko vingine. 13 Abakorinto ba mbere. Waraka wa kwanza ya Wakorintho Hano yerekanaga hapa alikuwa igice anaonyesha cya 12 yerekanaga impano z'Imana. ndani ya sura ya 12 alikuwa anaonyesha karama za Mungu. Yerekanaga impano Alikuwa anaonyesha icyenda, karama 9 arazerekana mu Bakorinto ba mbere 12 ntabwo twasoma. akazionyesha ndani ya Wakorintho wa kwanza Akerekana nuko 12 zikora. hata zinatumika. Noneho yagera ku murongo wa 29 Akifika kwenye shairi ya 29 akavuga ati anasema, ni Abakorinto ba mbere 12. Wakorintho wa kwanza 12 Yagera ku murongo wa 29 akavuga ati akifika kwenye shairi ya mbese bose ni 29 intumwa, je, wote ni mitume? bose ni abahanuzi, Wote ni manabii? bose ni abigisha, Wote ni walimu? bose bakora Wote ibitangaza, wanatenda miujiza? bose bafite impano zo gukiza indwara, Wote wana karama za bose kuponya bavuga izindi magonjwa? ndimi, Wote wanena kwa bose lugha? basobanura indimi. Wote wafasiri? Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi. Takeni sana karama zilizo kuu. Nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Hepfo akandika ngo Chini anaandika, urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. upendo ni zaidi ya vingine vyote kuwa ya muhimu. Aha niyo titre niwo mutwe w'icyo kibwirizo cye w'iyo nyandiko ye. Ile ndio kichwa cha maneno ba mbere cha waraka wake 13. Wakorintho wa kwanza 13. Ngo nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Ijaposema kwa lugha, Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. upendo ni zaidi ya yote kuwa ya muhimu. Amen. Amen. Ku murongo wa 13 rero Ushairi ya 13 basi wa Bakorinto ba mbere 13 ya ile Wakorintho wa kwanza 13. murongo wa 13 aravuga ngo Shairi ya 13 inasema, avuga ngo inasema ariko none hagumyeho kwizera, basi sasa inadumu imani, n'ibyiringiro, tumaini, n'urukundo. upendo. Ibyo uko ari bitatu, Haya matatu, ariko ikiruta ibindi na katika hayo lililo kuu ni upendo. urukundo ntabwo ruzashira. Upendo haitaisha kama. Urwo rukundo Na ile upendo ni ugukunda ibyanditswe muri Bibiliya, ni kupenda yaliyoandikwa ndani ya kuko ni Biblia. ugukunda ukuri, Ni kupenda ukweli. kandi uko kuri ni ukwanditswe muri Bibiliya. Na ile ukweli ni yenye kuandikwa ndani ya Rero Biblia. uko nababwiye ko hari amatsinda abiri. Sasa kama vile niliwaambia kwamba Iryo kwa tsinda sehemu rikunda ukuri ryabatijwe mu mwuka umwe, ile kundi ya kupenda kweli yenye ilibatizwa, hakabaho n'irindi tsinda naryo kuna kwa kundi ingine ryabatijwe mu mwuka umwe mubi, yenye ilibatizwa ndani ya roho moja mubi wa Satani. ya wala ya shetani. Iryo tsinda rigamije kurwanya ibyanditswe muri Bibiliya. Ile kundi ina lengo ya kupiganisha maandiko Iryo matakatifu. tsinda Ile kundi rivuga ngo bagomba kuvugurura, hii yenye inasema unapasha bagomba kuandika upya, kuvugurura ibyanditswe byera. wanapasha kufanya upya maandiko matakatifu. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo risaza, Na neno la Mungu halizeeki, ntabwo risaza, halizeeki, kuko baravuga kwa maana wanasema ngo ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. neno la Mungu linadumu milele. Muri Yeremiya 40 Yeremia 40 reka aho tubasome. tutapasoma. Ijambo ry'Imana ntabwo rivugururwa, Neno la Mungu alifanywe upya, kuko ijambo ry'Imana rigumaho iteka ryose. neno la Mungu linadumu milele. Amen. Amen.
Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Yeremia Yeremia, 4 ko turahabona. acha tuone kama tutapapata. Nidutahabona Kama tupapate, turabishakira muri Petero. tutavitafutia ndani ya Petro. Tujye muri Petero no birihuta. Ingie ndani ya Petro njoke tutapapata mbio. Muri Petero nawe arasubiramo amagambo Yeremia yavuze. Na Petro naye anarudia ndani ya maneno Yeremia Ko aliyosema. nta bakozi b'Imana barwanyana. Hakuna watumishi wa Mungu wenye kupingana. Oya. Hapana. Petero avuye mu jambo ry'Imana ribaho iteka. Petro aseme neno la Mungu linadumu milele. Yeremia avuye mu jambo ry'Imana rihoraho iteka. Hawa Yeremia aseme neno la Mungu linadumu milele. Noneho Petero abatowe ngenda byanze. Sasa Petro yeye aseme mimi nakatala. Oya, ntabwo babayobowe n'umwuka umwe. Wote pale hawataongozwa na roho moja. Tujye mu gitabo cya Petero. Ingie ndani ya kitabu cha Petro. Petero wa mbere. Waraka wa kwanza wa Petro. Gice cya mbere. Sura ya kwanza. Umurongo duhere ku murongo wa 22. Anzisha yake Ndasoma 22. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri. Mukisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Umuntu wejejwe. Mtu mwenye alitakaswa. Umuntu wejejwe. Mtu mwenye alishatakaswa. Ikimuranga Inachokutambulisha yumvira ukuri kwanditswe muri Biblia. anatii kweli yenye inaandikwa ndani ya Biblia. Umuntu utarejejwe. Mtu mwenye hakutakaswa. Ikimuranga Kinachokutambulisha ukutumvira ibyanditswe muri Biblia. ni kutotii maandiko yenye kuwa ndani ya Biblia. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Mkisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuifikia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Asubiramo noneho ya magambo nababwiye. Anarudia kwa maneno yale niliyowaambia ari muri Yeremia yenye kupatikana ndani ya Yeremia. Ariko ayasubiramo muri Petero. Petero bwe ayasubiramo. Petro mwenyewe akayarudia ndani. Aravuga ati, anasema abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Maana mwili wote ni kama majani. Ese ibyatsi wabyiringira? Je, majani unaweza kuitumainia? Ntabwo ibyatsi wabyiringira. Hauwezi kutumainia majani. Ibyatsi uyu munsi wa none aba ari bizima, ejo bigasaza bikuma. Leo majani yanakuwa ni mazima, lakini kesho yanakauka. Niyo mpamvu umuntu ntabwo yiringirwa. Na njoo maana mtu atumainia umwishingikiriza na hawezi kumtegemea. Ubwiza bwabo bwose bumeze uburabyo n'ibyatsi, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Biruma, majani hukauka, bwabyo bugahunguka, na ua lake huanguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihora iteka ryose. Bali neno la Bwana hudumu hata milele. Kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Na neno hilo ndilo neno lile njema lilo ijambo Petero yabwirije. Neno Petro alihubiri. Paulo alihubiri. Matayo, Luka, Marko, na Yohana, na Yuda, na Yakobo, na abara bose banditse ziraza. Na Yakobo na wale wote wenye waliandika nyaraka bari muri Biblia wenye kupatikana babwirije ubutumwa bwiza. Walihubiri habari njema. Kandi ibyo babwirije ni ijambo rihoraho iteka. Na yote walihubiri ni neno lidumulo milele. Litagomba kongerwaho cyangwa se ngo haiwezi kuongezwa wala kupunguzwa. Imani wa mwisho mzee Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Ndio babu nababwiye. Ndio sababu niliwaambia ko icyo tureba chenye tunaona ni ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu riri muri Biblia, lenye kuwa ndani ya Biblia, lidahinduka, halibadilike, halidafite n'igicucu cyo guhinduka, na halina kivuli cha kubadilika. Imani ibafashe. Mungu awasaidie kandi wamugisha mu zina rya Yesu. Na wabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndio mpamvu iri tsinda ryo rigenda rirwanya ibyasa muri Biblia. Hii kundi lingine linaenda likipinga maandiko yenye kuwa na byashaje.
wanasema ni mambo bigomba kuvugururwa. ambayo inapaswa kufanywa upya. Neno la Mungu alifanywe upya. Ijambo ry'Imana uko ryari riri ejo ni umunsi wa none liko riri. Neno la Mungu kama vile lilivyokuwa jana na hata leo ndio vile lilivyo. Ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Kwa neno la Mungu ni Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ko yari ejo. Na Yesu Kristo kama vile lilivyokuwa jana na hata leo. Kandi niko azaba. Na ndio vile atadumu. Noneho idafite urukundo rw'ukuri. Sasa kama hauna upendo wa kweli, wanga Biblia. Unakatala Biblia. Uhindura Biblia. Unabadilisha Biblia. Urayirwanya aho unaipinga mahali pote ulipo. Uvuga ko ari ibitekerezo bishaje. Nasema kama ni mawazo yenye kuzeeka. Uvuga ko ari igitabo cy'amateka. Unasema ni kitabu cha historia. Uvuga ko ari igitabo. Unasema kama ni kitabu abantu babana neza. Kinaacha watu wanaishi pamoja vizuri. Uvuga ko ari igihimbano. Unasema kama ni kenye watu walihimbano. Kwamba ni kenye walitunga. Abantu bahimbye. Watu walio kugira ngo abantu babane neza. Ili watu waweze kuishi pamoja vizuri. Tuzi ko ari igitabo cy'ubuzima. Lakini sisi tunajua kwamba ni kitabu chenye uhai. Ndio mambo twemera n'amagambo yose yanditswe muri. Na ndio maana tunakubali maneno yote yaliyoandikwa ndani. Ndio mambo irindi tsinda litakiriye ukuri. Na ndio maana hii kundi yenye haikupokea kweli ni tsinda lirwanya Kristo. Ni kundi lenye kupinga Kristo. Kurwanya Kristo no kurwanya ibyanditswe na Kristo. Kupinga Kristo ni kupinga maandiko ya Kristo. Abo rero nta mwanya baha ijambo ry'Imana. Wale sasa hawapatie neno la Mungu nafasi. Ahubwo icyo baha umwanya ila kenye wanapatia nafasi ni mafikiri yao. Bakarwanya imirongo muri Biblia bakabahindutse bande Kristo. Wanapinga maneno ya ndani ya Biblia, wanageuka kuwa wapinga Kristo. Noneho kuri babandi bakiriye Kristo. Sasa kwa wale wenye walipokea Kristo. Yohana 17:17. Yohana 17:17. Haravuga ngo ubereshe ukuri. Inasema watakase kwa kweli. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Neno lako ni kweli. Iyo wakiri ijambo ry'Imana y'ukuri mu by'ukuri. Kama kwa kweli ulipokea neno la Mungu la kweli. Uzaba umuntu wejejwe n'iryo jambo. Utakuwa mtu mwenye kutakaswa na lile neno. Kubera ko kwa maana ukuri kurezi. Kweli inatakasa. Nubona umuntu utarezwa. Ukiona mtu mwenye haja atakaswa. Hari ibintu bibiri bizabe mugaragara. Kuna mambo mawili yatakayo. Uzamushakira ahantu habiri. Wala utamtafutia fasi. Icyambere. Kwanza ushobora kumushakira muri group y'abantu batigeze bamenya ukuri. Unaweza kumtafutia ndani ya kundi ya watu ambao hawakuwahi kuamini ukweli. Bishoboka ko atigeze abona uko kuri. Kwa maana haiwezekane kama nyamahirwe yo kwakira uko kuri. Hakupata bahati ya kupokea ile kweli. Ukubashe kumweza. Ili uweze kutakasa. Ariko nyamara lakini sasa yaza kukubona angeweza kuipata. Yarafite umutima wo kwakira uko kuri kandi ukamweza. Alikuwa na roho ya kupokea ile kweli tena na inamtakasa. Kishobora gutuma atezwa. Kitu kingine kinaweza acha mtu hatakaswe. Ni n'umuntu turi hafi y'umugezi. Ni kama vile mtu mwenye anakaa kando kando ya mto. Ndipo tumeze kugira ngo n'umuntu turi hafi y'umugezi. Ni mtu mwenye kulinganishwa kama mwenye kukaa kando kando ya mto. Utinya amazi. Lakini mwenye kuogopa maji. Kuko ari abantu bafite na za robine mu ngo zabo. Kwa maana kuko watu wenyewe wanakuwa katana robine kwa. Hari abantu baba turi hafi y'ibiyaga, baturi hafi y'imigezi y'amasoko. Watu wenyewe wanaishi kando kando ya mito wala na machemchemu. Ariko bagatinya amazi. Lakini wanaogopa maji. Bagatinya amazi. Wanaogopa maji. Abo nabo bashobora kwezwa. Wale nao hawawezi kutakaswa. Ni babandi n'ubundi. Ni wale sasa tena. Baza guterana mu rusengero. Wenyewe wanakuja kukusanyika. Buri gihe. Kila siku. Ariko agatinya gushyira mu bikorwa ijambo ryamubwiye. Lakini anaogopa kuweka katika matendo kile neno lilichomwambia. Nubwo yatarani imyaka 1000. Hata kusanyika miaka 1000. Atashyira mu bikorwa ijambo rimubwiye. Na haweki katika matendo kenye neno linamwambia. Ntabwo azezwa. Hata takaswa. Rekaze mbabwire. Acha niwaambie. Hari abantu bavuga. Kuko watu wenye kusema. Bavuga ngo. Wanasema hivi. Ngo nugutegereza. Ni kungojea. Ukimana izakora muri bo. Chenye Mungu atafanya ndani yake. Ngo bazategereza ukimana izakora muri bo. Watangojea chenye Mungu atafanya ndani yao. Oya mu by'Imana birasaba kumvira. Hapana, ndani ya mambo ya Mungu inabidi kutii. Ngo wakora iki? Unitafanya nini? Ugaterana ukigendera. Nikuja kukusanyika tu na shuhudiria. Wategeze ukimana izakora. Ngojea chenye Mungu atafanya. Yewe sikomeze. Mimi haiko njo vile. Siko nabyemera. Haiko njo vile bila. Yemera ko umuntu ateranye. Ninakubali kama mtu anakusanyika. Ikimana ivuze ukira mu bikorwa. Kenye Mungu anasema utaweka katika matendo. Ngaho nabatekereza. Na wewe fikiria. Imana izakubwira ngo Mungu atakwambia usura abarwayi. Tembelee wagonjwa. Mubwiriza kibwiriza.
Mhubiri akisema nawe ngo kandi yicare niyumvire gusa nzategeza ko Imana izabimpereza. na wewe utasema acha nishikalie ningoje Mungu atabinipatia. Azampereza izo mbaraga gusura abarwayi. Atanipa zile nguvu naenda kutembelea wagonjwa. Haguruka ucyumvire cyane. Haguruka uje gusura abarwayi. Pale baada ya kusikia ile neno amuka wende kuangalia wagonjwa. Niko bimeze. Jovile. Haguruka uje gusura abarwayi. Simama wende tembelea wagonjwa. Ngo makira abashitsi. Mpokee wageni. Ngo kandi tegereze mbaraga zabishoboza. Acha ningoe Mungu atabiniwezesha. Ibibazo bawe bakiri. Kama wanakuja kwako wapokee. Niko bimeze. Jovile. Ngo mutange kimwe mu 10 n'amaturo. Mtoe moja zaka na sadaka. Muzabyirire. Nitaendelea ngo Imana izabishoboza. Mungu ataniwezesha. Ibyo ntabwo ari byo. Haiko vile. Imana dusaba kumvira. Mungu anatomba kutii. Amen. Amen. Gucyambere cyo ya kwanza kutumvira bizana umuvumo. Kutotii binaleta laana. Niyo mpamvu ijambo rivuzwe. Ndio maana kama neno linasema kanga kuryumvira gushyira mu bikorwa. Cherti kulitii na kuweka katika matendo. Uri kwikuririra umuvumo. Kama haubiweki katika matendo na kukotea laana. Mama ntabwo ari kwicara mu rwego zategereza mu gihe bizazira. Ndio maana haiko kusema nitaikala ningoe mpaka Imana irafungana. Ila inasema njia ya Mungu ni nyembamba. Ngabe bw'Imana buratwaranirwa. Na ufalme wa Mungu inapiganiwa. Indwara zipinjira kwa kubw'imbaraga. Na mahodari waingia kwa nguvu. Imana ifashe muzani Yesu Kristo. Mungu awasaidie katika jina la Yesu. Ndio mpamvu. Ndio sababu ntabwo wavuga ngo hawezi kusema zishara mu rusengero. Nitaikala mu kanisa. Ngo zategeze igihe nzerezwa. Nigoye mpaka nitakaswe. Amazi yaje. Maji imekuja. Bari kugusuka ku mutima wawe. Wako na kumwangilia kwa moyo. Ndani ya nafsi. Yakivuga ati Mwami ndabyemeye. Pokea useme Mungu mimi nabikubali. Kandi bingirirweho. Na bifanyike juu yangu. Ahubwo bizangirirweho. Yaani kwa kusema bifanyikake juu yangu. Kwizera Maria yarafite. Haiko njoo imani Mariamu alikuwa. Alikibirizo kivuga ngo kuna mahubiri yenye kusema imani ya kwizera kwa Maria. Imani ya Maria. Kwizera kwa Maria. Imani ya Maria. Natwe abakristo nasi wa Kristo tugomba kugira kwizera kwa Maria. Tunapaswa kuwa na imani ya Maria. We igihe malaika yamugendereye wakati malaika alimtembelea akamubwira ngo anakumwambia uhauma dore uzasamida utachukua mimba ugira ubuntu unajaliwa neema uzasamida utachukua mimba uzabyara umwana utazaa mtoto. Ntabwo yavuze ngo hakusema ibyo bizangirirweho vile bifanyikake kwangu umunsi nzagirira imbaraga siku nitakuwa na nguvu. Oya hapana. Ntabwo yavuze ngo ila nisema dore ndi umuja w'Imana. Tazama mimi ni mtakazi kano kanya yenye unasema sasa hivi ibyo uvuze kano kanya yenye unasema sasa hivi bingirirwe ifanyike juu ya kwizera. Imani ntabwo kohereza ibintu igihe kizaza haitumake vitu mwakati takayokuja. Kwizera imani kuravuga ngo inasema uyu munsi leo niwumva ijwi rye sikia sauti ure yake kwinangira umutima sifanye moyo kuwa mgumu. Kwizera no kohereza ibintu ejo. Imani haitumake vitu kesho. Kwizera gushira mu bikorwa ako kanya. Imani inatia katika matendo ile nesa. Mose rafite kwizera. Musa alikuwa kana imani. Yaravuze Imana yaramubwiye ngo Mungu alimwambia ageze imbere y'igihuru alipofika mbele ya kichaka inkweto zawe vua viatu vyako kuko aho uhagaze arahe maana kwenye unasimama ni pahali patakatifu. Akavuze ngo reka ntegereze igihe nzabonera imbaraga. Hakusema acha ningoe mpaka nipate nguvu. Kanya kwetu inkweto pale alivua viatu. Imana atangiye kuvugana nawe. Pale ndio Mungu alianza kusema naye. Imana ikubwiye ikintu ntukikore. Mungu anapokuambia kitu na utakifanya ntabwo ushobora kuvugana nawe. hawezi kusema nawe kuko washidikanyije ku cyakubwiye. Maana umeshakia kile alichokwambia. Niyo mpamvu rero na ndio sababu sasa abana b'Imana nyakuri watoto wa Mungu bafite urukundo rw'Imana muri bo wenye kuwa na upendo wa Mungu ndani yao bezeshwa n'ijambo. Wanatakaswa na neno. Ijambo bumva neno wanalolisikia. Ntabwo baba abanebwe hawakuwe wavivu ahubwo bashyira mu kuri ila wanaweka ndani ya bashyira mu bikorwa wala katika matendo y'ukuri kubabwiye ile ambayo kweli nawaambia. Ko biravuga ngo kwa Biblia inasema umunebwe azakena mvivu atakuwa maskini. Kindi cyakari nshaka kubabwira kingine ambacho nataka kuambia amahirwe y'umuntu wumva ikintu akagishira mu bikorwa. Heri ya mtu mwenye kusikia kitu na kiweka katika matendo no umuntu wumvira ni mtu mwenye kutii. Biblia ivuga yuko Biblia inasema uwo muntu nani w'Imana ihereza umwuka wayo. Ule mtu na njoo mwenye Mungu anapatia roho wake. Ntabwo umwuka wera Roho Mtakatifu Imana Mungu ishobora kuhereza hawezi kuipatia watu basuzugura ambao ibyo ivuze puuzi maneno yake. Nuja mu rusengero kiingia mkanisa amagambo akaba muri Biblia maneno yanatoka ndani ya Biblia tuyashyire mu bikorwa hauiweke katika matendo uzabana ufite ibibazo byo kudahabwa umwuka wera. Utakuwa na wewe na shida ya kutopokea Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
dusome muri Yohana, dusomera mwene data mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ndugu, tatusomea Injili ya Yohana igice cya 8 sura yake ya 8. Iyo ufite urukundo rw'ukuri urabwakira. Ukiwa na upendo wa kweli unaipokea. Wakira urwo wakira ijambo ry'Imana. Unapokea neno la Mungu. Amen. Udafite urwo rukundo rw'ukuri, kama hauna ile upendo wa kweli, wakira ibindi bintu. Unapokea mambo mengine. Ntabwo umutima w'umuntu ubaho udafite ikintu kiwurimo. Kwa kuwa roho ya mtu haiwezi kuwa bure na haina kitu. Iyo atarimo kuri haba harimo ibinyoma. Hapana, kama hamuko ndani kweli, iyo atarimo mwuka wera haba harimo mwuka mubi. Kama hamuko Roho Mtakatifu mnakuwa mko roho mchafu. Some muri Yohana 8. Some Yohana 8. Umurongo wa 31. Aya yake 31. Kugeza kuri 32. Hadi 32. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, basi Yesu akawaambia wale Wayuda waliomwamini, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Namwe muzamenya ukuri, kandi uko niko kuzababatura. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Amen. Urumva ngo nasikia hiyo. Ufite urwo rukundo rw'Imana, ukiwa na ile upendo wa Mungu, ufite urukundo rw'ukuri, ukiwa na ile upendo wa kweli, uma mu magambo y'Imana, unadumu katika maneno ya Mungu. Uma mu magambo y'Imana, unadumu katika maneno ya Mungu, niko utuma umenya ukuri. Njenye na acha unajua ile kweli. Mbona Yesu arababwira ati, basi Yesu akawaambia, yabwiye Abayuda bari baramwemeye. Wayuda waliomwamini bari baramwemeye ko batamwizeye, walikuwa wamemkubali, lakini na bakomeje gusoma, kiendelea kusoma, nibo bakomeje kumutera amagambo, alenjo waliendelea kumuswali, banamugaya, wakimgai, batemera n'ibyo ari kuvuga, na wakubali maneno yake, kuko bari barabana ba Satani, kwa walikuwa watoto wa Ibilisi, bana ba Satani kibaranga, watoto wa Ibilisi kinachowatangalisha, igice, wanakubali nusu, bemera igice, wanakubali nusu, ariko ntago bemera byose, lakini wakubali yote. Umwami wa Yesu Kristo yavuze, yenye Bwana wetu Yesu Kristo aliyosema. Mbona babwira ati, nimuguma mu ijambo ryanjye, ninyi mkikaa katika maneno yangu, muzaba abigishwa banjye nyakuri, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, namwe muzamenya ukuri, tena mtaifahamu kweli, kandi ukuri kuzababatura, na hiyo kweli itawaweka huru. Umuntu wese, mtu yeyote wakira urukundo rw'ukuri, mwenye mpokea ile upendo wa kweli, akunda ukuri, anapenda kweli, kandi akugumamo, anaikaa ndani, kandi ukamubatura, na inamweka huru. Kuko umuntu udakunda ukuri, kwa kuwa mtu mwenye apende kweli, ari jambo ry'Imana, jo neno la Mungu, aba ari imbata, anakuwa mtumwa cyangwa se umucakara, wala mtumwa. Iyo udakunda ijambo ry'Imana, kama uipende neno la Mungu, iyo udafite urukundo ijambo ry'Imana, kama una ile upendo wa kupenda neno la Mungu, uba imbata, unakuwa mtumwa, cyangwa se umucakara, wala mtumishi wa mtumwa, ujya aho adashaka, mwenye anaendaka kwenye apenda, aho ajyanwa na wawundi wamukoronije, ila anapelekwa na ule mwenye bisobanura ngo umuntu atakumva ijambo aba ari umucakara. Mtu mwenye hadumu ndani ya neno anakuwa mtumwa, ajya adashaka, mtumwa anaendaka kwenye apende, umucakara akoresha ibyo adashaka, mtumwa anatumikishwa vyenye apende. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atagumye mu kuri, ni kusema kama mtu akae ndani ya kweli, ntabwo yabura no kuba umucakara cyangwa se imbata ya Satani, na hawezi kosa kuwa mtumwa wa Shetani. Arahatwa, ni kusema anakaziwa, Satani aramuhata, Shetani anamkazia, akamukoresha ibyo adashaka, anamtumikisha vyenye apende. Niyo mpamvu Yesu we, na ndio maana Yesu yeye yasezeranije, aliahidi isezerano ku bantu bazamenya ukuri, ahadi juu ya watu wenye watajua kweli. Umenya ukuri byanze bikunze urabatura, kwa kuwa unapojua kweli sharti tunawekwa huru. Ubaturwa ibiki? Unawekwa huru kwa mambo gani? Ubaturwa ibitekerezo byose bya kimuntu, unawekwa huru mafikiri yote ya kibinadamu, kuko ibitekerezo bya kimuntu, kwa kuwa mafikiri ya kibinadamu kila mara birayobye, inapoteza. Niyo mpamvu ndio maana mu Bakorinto, ndani wa Korinto ba mbere ya kwanza ndakuba 2:11, tafadhali wa 2:11, Paulo bikaze ndebe ko ariho, acha niangalie kama ni hapo. Paulo yabwiye Abakorinto, Paulo aliwaambia wa Korinto ko intekerezo z'umuntu bwite, kwa mafikiri ya mtu binafsi ziyobya, inapoteza. Niyo mpamvu tubadukeneye ko Kristo, ndio maana tunahitaji Kristo abari we udushyiramo ibitekerezo bye, yeye ndio atwekee ndani mafikiri yake. Na Abakorinto ba 2 nibyo
Ndiyo, ni Wakorintho wa pili 11. 11. Hano aravuga ngo Hapa nasema umurongo wa 3, sheria 3, ariko udatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. bari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo, asije akawaharibu fikira zenu mukauacha unyofu wa usafi kwa Kristo. aha, iyo uri umucakara w'ibitekerezo byawe, Kama uko mtumwa wa mafikiri yako, ntabwo ushobora gutungana. hauwezi kusafishwa. Tuzushikora hariho abantu bayoborwa n'ibitekerezo byabo, Huko watu wenye kuongozwa na fikira zao, batayoborwa n'ijambo ry'Imana. hawaongozwe na neno la Mungu. Niyo mpamvu iyo Imana kubahatuye Ndio maana kama Mungu anakuweka huru n'ibitekerezo byawe ntabwo bigendera, na mafikiri yako hautembelee juu, ugendera ku bitekerezo bya Kristo. unatembelea juu ya mafikiri ya Kristo. Amen. Amen. uba umudendezo, Unakuwaka uko huru, ibitekerezo byose bya kimuntu, mafikiri yote ya kibinadamu, ibitekerezo byose bya kimuntu, mafikiri yote ya kibinadamu imigambi yacu yose. na lengo zote zetu, Hariho n'ababa imbata y'imigambi yabo, na kuko wenye wanakuwaka watumwa wa mipango yao, ntibabe imbata za Yesu Kristo cyangwa se imbata z'ijambo. na hawakuwe watumwa wa Yesu Kristo wala watumwa wa neno. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo rero, Ukisha kupokea Yesu Kristo, basi arakubatura, anakuweka huru, akubatura ku bitekerezo bya kimuntu byose, anakuweka huru juu ya mafikiri yote ya binadamu n'intekerezo n'ibyifuzo bya kimuntu, na mawazo na mahitaji ya kibinadamu n'ubwenge bwa kimuntu, na akili ya kibinadamu n'inyigisho z'abantu. na mafundisho ya wanadamu. Ibyo byose urabibaturwa, Ile yote unaiwekwa huru, ukaba umudendezo. unakuwa huru. Amen. Amen. Imyizerere ya kimuntu Imani ya kibinadamu itari imyizerere ya Kristo, ambayo si imani ya Kristo, nayo ikuvamo, nayo inaondoka ndani yako. kuko abantu Kuwa wanadamu bagiye bicira inzira z'uburinzi, walienda wakishikatia njia za kujilinda, kandi ni ku isi yose. tena ni dunia mzima. Sinzi umuntu wabihimbye, Sijue mwenye alivitunga. bamwe barindwa n'ibikeri, Wengine wanalindwa na chura. hariho abagira ibyo bita les animaux totem, Kuku wenye wanakuwaka na wanyama wa kabila, ngo nizo nyamaswa zigenda zibarinda, ni wanyama wale njo wenye wanaendaka wakiwalinda. bakarindwa n'ubucurama. Wengine wanalindwa na popo. Buriya bwoko burindwa n'ubucurama, Ile kabila inalindwa na popo, buriya bwoko bukarindwa n'ibikeri, na wale wengine wanalindwa na chura. buriya bwoko burindwa n'imvubu. Wale nao wanalindwa No mu mama Rwanda murabizi, na Abagesera, hapa Rwanda mnajua Abazigaba, Wagasera, Wazigaba, Abega, Wega, Ababanda, Wabanda, Abavuma Wavuma n'ubundi bwoko na makabila ingine bagira mu nyamaswa zibarinda. wanakuwaka na wanyama wa kuwalinda. Bamwe barindwa n'ibikeri, Wengine wanalindwa na machura, izo nyamaswa zabo njo wanyama wao, izo bubaha. njo zenye Abandi wanaishi. barindwa n'ingwe, Wengine wanalindwa abandi barindwa na chui, n'inyamanza, wengine na kacheche, abandi barindwa wengine n'ibishwi. na vindege vingine. Ariko umuntu wamaze kubahaturwa Lakini mtu mwenye alishawekwa huru kuri iyo migenzo ya kera, juu ya zile desturi za zamani, ukamubahatura, anajua kweli na mweka huru, arindwa na Yesu Kristo, analindwa na Yesu Kristo, ari mu gicucu cya Yesu Kristo. iko ndani ya kivuli cha Yesu Kuko Kristo. biravuga ngo Kwa kuwa Biblia izina inasema ry'Uwiteka jina la Bwana ntabwo ari izina ry'inyamaswa, haiko jina la mnyama, ntabwo ari izina ry'inyamaswa, haiko jina la mnyama, oya, si Hapana. izina ry'igikeri. na haiko jina la chura. Biravuga ngo Biblia izina inasema ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, jina la Bwana ni mnara mkuu, ukiranutse buhungiyemo agira amahoro. mwenye haki akikimbilia ndani anakuwa na Niyo amani. mpamvu iyo rero ubohotse, Ndio maana ukiwa huru ntabwo ukiri imbata y'ibyo byose, haukuwe tena mtumwa wa yale yote, ahubwo uyoborwa na Kristo, ila anaongozwa na Kristo. kuko ubuzima bwawe buri mu maboko ya Yesu Kristo. Kwa maisha yako iko ndani ya mikono ya Yesu. Intama za Yesu ziba mu biganza bye, Kondoo za Yesu Kristo wanatoka katika vitanga vyake, ntabwo ziba mu biganza by'inyamaswa. hawakwake ndani ya mikono ya wanyama. Ntabwo uba imbata ya filozofi, Na ndio maana ukuwe mtumwa wa filosofi, ubwenge bw'isi, akili ya ntabwo kidunia. ube imbata y'ubusambanyi, Hauko mtumwa wa uba uasherati, imbata
y'amahane, hauko mtumwa wa mafarakano, nta n'uba imbata y'ubujura, hauko mtumwa wa wizi, uba imbata y'ubugome, hauko mtumwa wa uasi, nta n'uba uba imbata y'ubwicanyi. hauko mtumwa wa uuaji, Wamenye ukuri kwarakubohoye. kwa maana umejua kweli na ikakuweka huru. Amen. Amen. Rero Sasa mtu udakunda ukuri, mwenye hapendi kweli, udafite urukundo rw'ukuri, na mwenye hana ile upendo wa kweli, ntabwo aguma mu kuri. hadumu ndani ya kweli. Reka tudasomeremo aho twari turasoma muri Yohana. Ndugu, tutasomea pale kwenye tulikuwa nasoma ndani ya Yohana 42 kugeza kuri 44. 42 hadi 40. Umuntu afite urwo rukundo rw'ukuri muri we, Mtu mwenye hana ile upendo wa kweli ndani ntabwo aguma mu kuri, hakae ndani ya kweli, ntabwo aguma mu kuri. hakae ndani ya kweli. Yakuvuga Anaweza isema ntabwo akugumamo, lakini haikae ndani, niyo mpamvu atanezwa. na ndio maana hatakaswe. Satani nawe ntashobora kwezwa, Shetani naye haiwezi kutakaswa, n'abantu be ntibashobora kwezwa, na watu wake hawawezi kuko kutakaswa, bataguma mu kuri. kwa maana hawadumu ndani ya kweli. Yohana 8, Yohana sura yake ya 8, dusomere umurongo wa 42 tatusomea 42 tugeze kuri 44. hadi 44. Yesu arababwira ati, yaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, uko ukuri kutari muri we. Amen. Navuga ibinyoma, aravuga ibye, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Amen. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nilitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamuyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamuwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Imana dufashe. Mungu atusaidie. Urumva? Unasikia? Tugomba no kuba abantu babatuwe. Tunapasha kuwa watu abantu b'abanyabinyoma, kwa huru, hatukuwe watu wa uongo. kuko Satani ni umunyabinyoma, Kwa Ibilisi ni n'abana be n'abanyabinyoma, ni watoto wake vile Satani vile. ntahagarara mu kuri, Shetani hasimame ndani ya kweli, nabe bavuga ukuri uburyo bakakuvamo. na wake wanasema kweli, kesho wanatoka. Imana rero idufashe Sasa Mungu atusaidie, tubaturwe tuwekwe huru n'iryo jambo ry'Imana, na ile neno la Mungu, kandi ryanditswe muri Bibiliya. tena lenye kuandikwa ndani ya Biblia. Noneho buri kintu cyose Sasa kila jambo gifite ukuri kwacyo, lina ukweli wake, gifite ukuri kwacyo muri Bibiliya. kila kitu kiko na kweli yake ndani ya Biblia. Kuyobora itorero, Kuongoza kanisa, kuyobora itorero, kuongoza kanisa. Bibiliya itubwira ngo niba ushaka kuba umuyobozi w'itorero, Biblia inatuambia kama unapenda kuwa kiongozi wa kanisa, uko bigomba kumera. vile vinapashwa kuwa. Bibiliya itubwira ko niba ushaka kuba umuyobozi w'itorero, Biblia inatuambia kama unapenda kuwa kiongozi wa kuba kanisa, umwepiskopi, kuwa askofu, kuba umudiyakoni, kuwa shemasi, hari ibyanditswe bibivuga. kuna maandiko yenye Ugomba kuba kutamka umugabo w'umugore umwe, na kupasha kuwa mume wa kuba mke udakunda mmoja, ibisindisha, mwenye apende kuba vile, uzi inyigisho nzima, mwenye anajua maandiko kuba halisi, utari umunyarukoni, mwenye hapigana n'ibindi. na mengine na Niba hivi. ushaka kuba umudiyakoni, Kama unapenda kuwa ushaka kuba shemasi, umugabo w'umugore umwe, unapasha kuwa mume wa udakunda mke mmoja, ibisindisha, hapendi vileo, ukomeza inyigisho nzima, mwenye naendelea nk'uko kukia katika imani, yazigishijwe kandi zivuye muri Bibiliya, na nk'uko yazigishijwe kandi zivuye muri Bibiliya. kama vile alifundishwa na kitoka Ushaka Mungu. kubatizwa, Mwenye kupenda kubatiziwa, Bibiliya bivuga hiki: Biblia inasema nini kuhusu haya? kwihana Kutubu, kandi ukabatizwa tena unabatizwa winitswe ukizamishwa mazi menshi ndani ya maji mu mengi izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu kuko ni Kristo, umubatizo w'umwimerere, kwa maana ndio ubatizo kuko wa babatizaga ku ikubitiro nk'uko nabibabwiye yenye walikuwa na batizo kwa mwanzo muri kama vile iyi nilivyowaambia. Bibiliya.
ndani ya hii. Gushaka umugabo biranditswe. Kuolewa na mume inaandikwa. Gushaka umugore biranditswe. Na kuoa mwanamke inaandikwa. Ntabwo umugore agomba gushaka undi mugabo. Mwanamke hapashe kuolewa na mwanamke mwingine. Cyose umugabo we wa mbere akiriho. Mwanamke hawezi kuolewa na mwanaume mwingine kila wakati bwana yake angali hai. Ntabwo ari byo. Haiko vile. Uzasenda umugore we mwenye atatariki bwana ubusambanyi, na kama haiko kwa ajili ya uasherati azaba mugize umusambanyi, atakuwa amemfanya msharati. Icyo gihano nawe ubwe azakikorera. Ile azabu ye mwenyewe naye ataibeba. Gukora igaburo ryera, kufanya meza matakatifu, gukora ifunguro ryera, kufanya meza matakatifu. Genda bisome mu Wakorintho wa kabiri, wende bisome ndani ya Wakorintho 11. Ndikukurangira ibyo byanditswe kuko niko kuri tugomba kugendera. Niko na kuonyesha ile maandiko kwa sababu njoko yeli. Kuko buri kintu cyose, kwa kuwa kila jambo, ikintu cyose, kila jambo kiranditswe, inaandikwa. Kandi ukuri na kweli ni Biblia. Ni Biblia. Kandi ukuri na kweli ni ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Kandi ukuri na kweli Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kandi haranditswe ngo tena inaandikwa, udakunda umwami wacu Yesu Kristo, mwenye apendi Bwana wetu Yesu Kristo avumwe, alaaniwe. Ndio udakunda ukuri rero, kama upendi kweli sasa, urukundo rw'Imana ntirube muri wowe, upendo wa Mungu haikae ndani yako. Imana ikoherereza imbaraga z'ubuyobe. Mungu anakutumia nguvu za upotevu. Ikohereza imbaraga z'ubuyobe. Mungu anakutumia nguvu za upotevu. Icyo kiyo utagira kwizera ibintu bitanditse muri Bibiliya. Ile saa unaanza kuamini mambo yenye hayaandikwa. Abantu bakakwigisha ibintu bitanditse muri Bibiliya kandi ukabyemera. Watu wanakufundisha mambo yenye haiko ndani ya Biblia tena unavikubali. Neza ukanabigendera vizuri tena unavitembea. Icyo gihe uyoborwa n'inzozi. Ile wakati unaongozwa na ndoto. Icyo gihe uyoborwa n'ibyo uvuga ko weretswe. Ni ile wakati unaongozwa na yenye ulisema kama ulipata maono. Ibyo bawiriwemo. Yenye kutoka ndani ya mambo uliyoshinda. Iyerekwa ni kusema maono. Utemeye ukuri kama ukubali kweli. Iyerekwa ryawe nibyo uhereza ukuri. Maono yako nje unapatia kweli. Inzozi zawe nizo uhereza ukuri. Ndoto zako nje zenye unapatia kweli. Urugero. Mfano. Nigute umuntu. Namna gani mtu. Nigute umuntu. Namna gani mtu. Yasezerana. Anaweza kulunga. Agasezerana imbere y'ababyeyi bakamwemerera umukobwa. Mbele ya wazazi wanamkubalia binti. Hanyuma baadaye no mu rusengero wanaingia na mkanisa, akajya no mu butegetsi, wanaingia hata katika serikali. Umuntu agahanura, baadaye mtu anakuja na tabia, akavuga ngo umugabo jewe ndi Imana, ndavuze ngo uyu mugabo si uwawe, mimi niko Mungu, mimi nasema huyu bwana haiko bwana yako. Urumva ko ntabwo Imana ishobora gutandukanya icyo yateranyije. Ni kusema Mungu hawezi tenganisha kile alichokiunganisha. Nuko wawundi rero kusema yule sasa utaremeye ukuri, mwenyewe ukubali kweli, akizera iyo myuka, anaamini zile roho y'ubushukanye za ushawishi, ashobora no gusenya urugo rwe, anaweza hata kubomoa nyumba yake, ndetse akagira nabi n'abana na anatendea vibaya watoto wake. Ntabwo no bishoboka, haiwezekani sasa kuona inzozi, kuona ndoto, kuona iyerekwa, pata maono, kuona ubuhanuzi, pata usenya Biblia yenye kubomoa Biblia. Ntabwo ibyo bintu bivuye ku Mana, ile mambo haitoke kwa Mungu, ni imyuka mibi, ni roho mchafu y'ubushukanye za upotevu. Imana wamushumuza Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni imyuka mibi y'ubushukanye, ni roho mchafu za upotevu. Gusengera abarwayi, kuombea wagonjwa, gusengera abarwayi, kuombea wagonjwa no kubabohora, na kuwaweka huru. Bitandukanye n'ibyo turi kubona uyu munsi wa none, na kuwa deliver iko tofauti na yenye tunaona. Ibintu bitama no kubohora abantu, ile yenye wanaita deliverance. Ugasanga umuntu bari kumusengera, unakuta mtu bako na muombea, akikubita hasi, anashitwanga chini, agakomereka, anakwala, ngo bari kumubohora, anapata na majeraha, asema wako na mudeliver. Mnakutana pale anapata majeraha. Nigute wabohora umuntu ukamuteza ibindi bikomere? Namna gani unaweza kudeliver mtu tena unamwachia na majeraha? Wakora ibintu biteye isoni. Namna gani unaweza fanya mambo maso y'abantu kajya kuri YouTube, ndani ya macho ya watu na vinaingia kuri kubohora abantu usambanye, asiko na deliver watu kandi uko kubinjiza aho usambanye bwinshi, ile na uko na waingiza ndani usharati mingi. Niyo mpamvu iyo myuka ishukana, ndio maana zile roho za upotevu za babandi zitashika babandi batemeye ukuri, wale wenyewe wakubali kweli. Nigute wavanga uri kubohora umuntu? Namna gani unasema niko na deliver mtu, mukamuchira hagati yanyu, mnamweka katikati yenu, mukamuhererekanya abari guhererekanya umupira, mnamtupiana kama wenyewe bako natupiana kabumbu. Yamara kumva araniwe, akisha shikiana choka, akatangira akatakamata dakize anaanza kulia sema mimi napona.
iyo ni imyuka y'ubushukanyi. Zile ni roho za ushawishi. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Ni ibintu byinshi twareba Ni vitu mingi yenye tunaweza ukuntu ona abantu batemeye ukuri, namna gani watu wenye hawakupata ahubwo kuamini Kristo. ugasanga bari gutukana Ile unakutana huko na kandi bari kubwiriza ukuri. na wako na aseme wako na ubiri kweli. Ibyo bintu ntabwo aba ari ukuri bari kubwiriza, Ile mambo haiko kweli, ndio yenye Ntabwo kwa wabwiriza ubiri. ukuri. Hauwezi kuhubiri kweli, kandi nurangiza gutukane na ukimaliza kuchambana, ntabwo kuri kwemera ko umuntu atukana kwa maana ukweli haikubali iyo mtu ari atukane kubwiriza ukuri. kama iko na ubiri kweli. Ndagira ngo dusome ahantu Ninapenda tusome fasi dore ko twafungiraho. tuone kama tunaweza komeshia. Imana nidufasha tuzakomerezaho. Mungu akitusaidia tutaendelea. Aroma 2 Warumi sura ya 2, dore ko twasozerezaho. tuone kama tunaweza tamatishia hapo. Ubutaha tuzareba ahandi twareba. Siku ikujayo tutaangalia fasi nyingine. Gusa Ila tu ikintu cyose kivuye hejuru kila kitu chenye kutoka ntabwo juu kiba kivuye mu ijuru, haiko ndio vile kinatoka kuko mbinguni. abantu basibwira ngo ikintu giturutse hejuru kiba kivuye mu ijuru. Kwa kuwa watu wanafikiria kwamba kila kitu chenye kutoka juu kinatoka Oya. mbinguni. Hapana, Umuntu nabo turabusoma ko igiturutse hejuru cyose kwa maana kenye kinatoka juu ntabwo kyote kiba kivuye mu ijuru. haiko ndio vile kinatoka mbinguni. Mu Baroma twari turi kuvuga Warumi kwenye tulikuwa nasema, Abaroma Warumi 2, sura yake ya 2. reka turebe umurongo wa 2. Acha tuangalie sheria ya 2. Reka dusimbuke Acha dusome Abaroma igice cya mbere. tusome Warumi sura ya kwanza. Neza dusome umurongo wa 28 Nduka tusome sheria yake 28 agere ku murongo wa 32 hadi 32. kandi ubwo baze kumenya Imana, Na kama walivyokataa kuwa na Mungu, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, na katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, bakora ibidakwiriye, wayafanye yasiyowapasa, buzuye gukiranirwa kose n'ububi, wamejaa na uzalimu na kila namna, no kurarikira n'igomwa, uovu na tamaa na ubaya, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi, wamejaa na husuda na uuaji n'intonganya n'ubugambanyi, na fitina na hadaa, no gukina ku mubyimba, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, no gusebanyiriza mu byongororano, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, n'abatukana, wenye kumsingizia. ni gute wabwiriza gutukana kwa banga gukorera Imana? Namna gani unaweza kuhubiri na uko natukanana, unasema uko namtumikia Mungu? Yego. n'abatukana, Wenye kuchambana, n'abanga Imana, wenye kumchukia Mungu, n'abanyagasuzuguro, wenye jeuri, n'abirarira, wenye kutakabari, n'abahimba ibibi, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, n'abatumvira ababyeyi, wasiowatii wazazi wao, n'indakurwa ku izima, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, n'abava mu masezerano, wenye kuvunja maagano, n'abadakunda ababo n'intababarira, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, nubwo bamenya iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hao wamestahili mauti, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana na hao wayatendayo. Amen. Amen. Urabona Unaona, iyo sikishuka abantu kati bakibira bari gukorera Imana wanadanganya watu, wanasema wako wanatumikia Mungu kandi badakorera Imana. na hawamtumikie Mungu. Ubutaha tuzakomeza iri jambo Siku ifuatayo tutaendelea aho tuzasozereza ku jambo rivuga ngo kwenye tutamalizia kuneno lenye kusema, ese ikintu cyose giturutse hejuru je, kila kitu chenye kutoka juu kiba kivuye ku Mana? jo vile kinatoka kwa Mungu? Aho ntigishobora kiba ari umukushukana. Haiwezi kuwa ni roho ya kushawishi. Ese ikintu cyose giturutse hejuru kiba kivuye ku Mana? Je, kila kitu cha kutoka juu kinatoka kwa Mungu? Tuzabireba. Tutaviangalia. Ko bituruka hejuru Kwa maana vyenye kutoka abari juu bimwe birimo n'imyuka ishukana tunakuwa vimoja vyenye kuwa na roho za tuzabisoma ushawishi. tubyerekane no muri Bibiliya.
Tutavisoma na tuionyeshe ndani ya Biblia. reka dusenge Imana. Acha basi tuombe Mungu. Uwiteka mwaye Imana nzima, Bwana Mungu liye hai, tugushimiye ko ngiye kutwemerera kuza imbere yawe. tunakushukuru tena kuturuhusu kuja mbele yako. Tugushimiye ku magambo yawe Tunakushukuru juu ya maneno yako dusomye kandi tunaganiriyeho, ambayo tumeyasoma na kuyazungumzia. uduhe gukunda ukuri, Utupatie kuipenda kweli, uduhe kuguma mu kuri, utupatie kudumu ndani ya kugira ngo kweli, tubaturwe burundu. ili tuwekwe huru. Imyuka mibi bata abantu ni myinshi, Roho mchafu za kuweka watu kuwa watumwa, tufashe uduhe kubatura, utusaidie, utupatie kuwa huru. haba ibitekerezo byacu tubibaturwemo, Iwe mafikiri yetu tuwekwe huru ndani, haba ibyifuzo byacu tubibaturwemo, hata katika mahitaji yetu tuwekwe huru ndani, haba n'imbuto za kamere zive muri twebwe, hata matunda ya mwili itoke ndani yetu, uko wavuze ko umwana natubatura tuzatubaye abigishwa bawe nyakuri. kwa maana ulisema mwana akituweka huru tutakuwa wanafunzi wako wa kweli. Nuko rero umugisha bumvishira ijambo, Basi bariki wote waliosikia neno mu hili, izina rya Yesu Kristo dusabye dushima. katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amina.